ahe Matsonga ya ka hina ma ri kona. Very good, very good. Eka nkarhi wa sweswi hi ya ka category ya vina ya C. Eka nkarhi wa sweswi hi announce the best Tsonga YouTube channel of the year. A wu ringa heti nkavi hi tlanga Buti Allen mathevula wa le Mbawula Ranch a ta hale mahlweni. A hi sukumeni ba mavoko a ta hale mahlweni, a hi sukumeni a hi beneni mavoko, a hi beneni mavoko va ka hina, a hi beneni mavoko. 1 2 1 2 riperile Giyani Stadium, riperile a wu ringa nkarhi. Best YouTube channel of the year. Munhu loyi i fane achiever ku va the best eka ku promote tintambu ta Xitsonga. Number 2, channel ya yena i fane yi ve na vunyanyuri bya le henhla swinene. Number 3, yi fane yi ve channel leyi rhandziwaka hi vanhu swinene. Number 4, comment section ya yena yi busy swinene, i fane a tivi ku hlamula na ku reacta na ku vuyela eka vanhu lava commentaka ka channel ya yena. Ku nga va ku ri mani na a ni mi twi mi ri papa mani a wu ringaji nkarhi. The best Tsonga YouTube channel of the year, Papa Khwatsi wa le